Happy Father's Day. Aliu piu mdungkang, aliu kinam mdungkang, naliu riga ara piu tingwang na Thoidam kadibo pikhai bo timilo kadi naliu ringting theng jiu lunglo. Aliu naliu Newmai, naliu namai kadi chibon mdungkang aliu Mathiu na naliu tu lungsa ye jibo popo khaye. Jiza aliu go service haise chaky ga wang padam lungcham luma bam tadi do online ga solo raleng Puan pikhai za ara pidu di za thone jibo din pa khaye to hoy aligo service haise how releng bible bam khat kin khai ne chichu za chibo saiga ke kheng thiulo chiza pudon chiza ta ki releng kam ne bible bam tadin cham pudum makai chilaryang chinya lungchang phungbo khadi kamji kambo piu na dung se pliu sanwiye king khai mai riga tingong Thoidam daw bu thimilo Aliu program how releng ke kheng dun naga thukai ne ting di dambo aliu rapiu tingwang na to di za thone nugo lungsa penga so thainai Father's Day tingmik pui kui bo nang na aliu tu pikhai aliu puyu kui bo pikhai nang na chajam kha khai bo penga so aliu ringting kui bo aliu leng aliu piu chijo kora leng na pikhai bo penga so ken kdi bo chumilo aliu riga nugo Thoidam li manangbo kadi aliu ringting ke theng bo pikhai la nugo Thoidam do lo ni za thainai aliu piu mdungkang leng jenga so nugo ga nugo chulung sabo do lo ni je khenge khadi to hoy wanga aliu dungkang na chiza program tenkiu ra bugadi nango Thoidam pikhalo participate chu khara mai Mathiu na rigadi nang kha khalo inkiu za chala dino ra bo pau rigadi nugo ko lamgo ning pikiu khaiza pana dino buga niken dileng din ngam ra leng din nang pungtan pikhalo siro na ma ja king ra mai Mathiu na rigadi nang Thoidam khai khira gum khai kha khai khira leng chiza aliu gomli bambo go program pikhang na ben hanga kangoi khaye disu janga sukanga mo thumilo amen chiza aliu program pudon chiza takiro leng kamine praise and worship team dongkang do pon pikhaye thank you Mathiu wi bam ram lo me tingwang na lungsa khaiza aliu lang kombugu Sunday buhan kui bidi aliu dolan day aju jan thanai hai se special Sunday papiu chumai dongkang lang special Sunday thuza liu kamba me china papiu chumai hi na riga tingwang na sadam kha thiulo worship team gu khailan pan chinde papiu chumai hi to happy Father's Day is we speak haye is aliu Mathiu aliu Tian how the lang sului tip some ke faith of our fathers Aliu pui piu gu malum di Aliu pui piu malum di ta heng chang yu du di
thainai ting theng di yesterday today forever
Sikhai. Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Ifisa mai padum news laryang grim new wasu krisnya tang. Si zang new naliu new kupang mai kumak ziu ringting mai kum ziu de ciujiu tatra lo jubo puison nalulo. Krus tro puan hai tin mawi silo belamra puan hai saye. Krisnya si zang new naliu kupang mai tiumak ziu ciudi rapiu new naliu du de hu become khai milo jubo puilulo. Ifisa mai padum news laryang grim new wasu krisnya tang. Thank you. Tingwang zenggasu sunuibo Mathiu tingmik tizam thiulo tu opa khaye raibaga beside thainai Aliu special occasion Aliu Mathiu mudum kangu tingmik pui tiza thainai mania kabam kumza Aliu fellowship di habugu padam si logo sabje bame to hoi inu dinghai kanibo karaibaga sai di tiuza habugu Mathiu gu tingmik si mania milo tibusai 1924 ga June 19 ga sonora smart dot tu ku pui hesinia Mother's Day chingi ka bamon ga padi meng si bugo Mother's Day go sermon si king mamatinga para pui hami ne papiu ne batu mazangza belu sing namai chi sing namai khangsarok tu mazangza belu tu mukot khange tiba matinga webugo Mother's Day go sermon king haibatinga belum ya to mine esu saira apui hami sai suiza apiu atu lungsa jam ko mu ko khangza bamme si jenga su tu khwang thiu thiuza idi apiu go nami pui thiuza bania le je so kamne thi ja belum su rang paja haibo sonora smart dot bu pui sinio rang pa khaimi ne ja to wai gdi pidiga overall thiuza li ne mania ba mi si June 19 ga Aliu tija third week of June ga tija Aliu mania ba mine tiu sai to hoya Aliu dio padon tija fuikula metinga de thiulo tiu sai to hoi James Dobson yo select ding khai ba me good fathers are made not born tiwe piu ko wi ba piu ko tiwe sira manangbo go mage tudi poliu to kasim globoi jiza hanaliu din khaye to hoi biblically Aliu Bible ga fui wang da sara de jiza Old Testament ga New Testament ga mai piu madum kang ne poliu na madum kang poliu no madum kang de jiza poliu ne mokor khailo de jiza poliu to fui khailo tu si Ali fui kyu sai kawi badi ka sabadi ke ne ga bame number 1 ga Adam na Eve right to bo Aliu samai na thiu zelo mo matinga panai na si ke na evil cd lungkyu khailu za ken bichi bisunya evil to come set me high cd diga ni lo ti sai parenting ku problem papiu ku problem papiu ne pana du kam pano du kam fui mo khai kama ku problem se pa mi ne ni aga sai Abraham di papa no nia today Sarah nai Hagar du thiude tibutinga Abraham di Hagar khadi pana pidu thi paki ka su pilung tar leng je ka su ha pa khai mi hai sidi di kam le sai mai piu bu ko sot bo mai piu ko ka sa bo ti bi si de ko su ma ga sai Jacob hai di pado ke na ga apa magyang e pano ke na ga thiwe tibutinga pana hungry nya long kyu khai lo ja Bamatinga pana Joseph to si chi si na du ka le ngo khai la za tu zon tliam mi ne hai cd piu ko so bu ye kana ma ga sai David cd pano ke na ga thiu khai ye pana ma du kang le pana mai piu ma du kang le pana pui ma du kang tu ma jang ji bo rep kambo si sai ga pachi pui do pasai kri pui do rep ka me sila ga du za wang the sina di chi krai chi nam du kan wang kam sa khailan bo khati bi si ba mi ne hai se Bible ga fui bitinga bitter truth you of the way family parenting masai thanai piu gu na mi pu wang tinga hai bu lam ga di din to khai ni za din to khai boi tiu sai
One Kakengara, Father's Day, Womisai, Nituzen, they come to Father's Day, the observe thiulo, Nitu and the hollow, Masai, Havanamipu Haisera, but people do come to him, it's haunted at Sinuiza, Bankaranamipuye, Police come Sasumage, Polilombo come swimage, this are unity, Maniapam Niwe. Is that the way? Aliu, your way, Mzi, had you tan up to squant use up to the lungsa, songs on this squant, you them songs on the blue to food young Aliu. Nam kam wasu, lakenga, so they come hack su the cane about me. That thainai in you dig hakarabasira. You say, but you don't come Christian papiu don't count away Ali Lumba Matinga. Aliu go role and responsibility. Masai Aliu Lungabamo ringting say, but some polixa Christian view, Christian family to the ranting with you ama, Tiumalo, Ducidi, a tenkiu haine. Palam Grunia to the Dinghani Bame. Palam Grunia say, Ali my pew don't count and pew good day woman kumza, Aliu go marriage lamga, Aliu no thiulo dagasu, thainai na lungbo, hajiu lungong kukumibuga, Aliu go promise, Aliu go la resi de Aliu. Haibablo Masai Aliu go ringting say Christian pew go ringting say Aliu but some place a kamba Mathiu thainai Aliu to taste you okay Aliu review to okay Aliu to thainai Aliu fui gdai okay you say tenkiu batinga Aliu kamtang Masai kamtang ke kamtang Masai he song they come sang ready Aliu kam ke the number one ga ding khai sin de thiulo decide poor communication will damage your marriage. Marriage to me say family has CCD to me boy. Marriage family has it din boy. Marriage to me say family they refer to me natives and the live to sito hailo. To say number one ga aligu ki hun kampang bo masa aligu marriage kampang bo to say number one sindelo. Poor communication. Aliu ga alambo mpau alambo aliu ga kusod bo bam sai sisi wi mau mi da sai Aliu go kihun si pang mira boy. Aliu no Aliu kaga. Aliu na Aliu kaga di kasab si pan mira boy. Diu si di Aliu makum tora. Number one ga hai si Aliu makum tora pagin ba me. Di kam sa thainai ka di piriga Aliu go society ga di panob kina kakadang ngau khailak mi za pek mi bo. Diverse ke kengsan di ba mi ne di kam bo. Aliu reason si boy. Paliu go poor communication. Paliu ku ka khan kharku pau alambo diu si kawat me penga supli ko di diverse case di kena pade no tabo kina tabo tibi di kena pade tibi Aliu sira pagin no me Paul you dine Aliu khakhan tum pau batinga selung ka sabo zoza Paulo tiu sai Aliu go pau thakse tiu sai Aliu go family si ano nai kina kaga wira boy but few night panaka gadi relationship ti wira boy ti setting khai jenga so Aliu khakhan tu pobam dadi selung sabo ha ja ali pobam da sara sisi wakam di Aliu ko ki khunsi wisi lagi di wisi di Aliu but few dong kang di thainai Aliu ko dena Aliu si center pagin ba me hayu ja panya baga dilam si delo di sai anger and abusive speech will damage your marriage Aliu ga lompom sabo Aliu ko lompom bambo Masai Aliu go selekeng ka sasabo Aliu latpa ka sabo tiusi Aliu ga bam da sara hai si Aliu ki khunsi di kampang mira boy tiwe Aliu no na Aliu ka ga samira boy Aliu na Aliu ka ga di samira boy si zenga su hai ga di tu din lo ji sai sinful anger is always destructive to healthy relationship to the khai ba me si sai ga Bible ni ding hai James 1:19 to 20 ga dim se but everyone must be quick to hear but slow to speak and slow to anger. For the anger of man does not achieve the righteousness of God. Hai siye. Aliu lompom te si Aliu control tu si boy. Aliu se kira le mesat boy. Dendra le khadi Aliu lompom sakra boy tu si Aliu sisi Aliu huga agimanai boy sisi mesat mara boy mani boy tu se ding khai. Hai si Aliu piusan luke. That the proverb 15 go one gani tim si ne tu the side. A gentle answer turns away wrath, but the harsh word stirs up anger to it.
mai du kan le chunong thiu zu bam da di ma sai ka pok so bam da di aliu la ken ka wib ni aliu la nim ko wib ni wang za pok hai bi sai si hi li sia kip nai ra bo ju si aliu ma ngai su ma ge bible ga di sen sia ro khai ba me sen ga su aliu ni aliu lom om aliu no na khu lem bam bo aliu go la pa sa za bam bo as kum bu pui ra no kum na ra no ti ja aliu la pa ka sa bo ju si wa kam de aliu mai kam ma ra bo ju ja din ne zenga su aliu go lom pong sa bo aliu go la ken ka sa ba si aliu no na do ka ko khat ya ju tin su ma ge Pasumaga, bitterness and the lack of forgiveness will damage your marriage too. Aliu, any problem, any issues wang batinga, aliu huga, kahyang kuhum khabo thiuju bam niu. Thiulo ja mai dukan aliu tu kamo khai batinga, aliu no niu, aliu na badung kang niu, aliu kikun ni aliu tu kamo khai batinga. Aliu huga kwa khai sibo kutiwisi ha da sai. Aliu huga kwa khai si labo, tibu spirit bam da sai. Aliu wakam de aliu kikun si wakam di wize bam si lagi. Aliu kikun si pang mira boy. Sena penau kina khatumi da sai. Na ni kamo na di bam da penau ni kamo na di bam de itu si kan khatu ko khai si za lungra boy itu za number sum ga ting khai le. Pama dai ga sai. Sexual immorality begins on the thought level will damage your marriage. Haidi kikun du kampang rabo ki hundu kam sarabo tibisi pamatai ga ro khabsin di lo disai aliu mukum ga su aliu lungchun ga su aliu nau du kuma bo katam du kan to aliu lungsa lungchun ba mi da sai aliu khu feeling sisi ba mi da sai sisi aliu hu ga papiu kha chi bo si mi ta mi ne sexual immorality mezi kuma bo puipiu maino kikiu bo aliu du kan to marai bo masai puli de lungmo bo hakum ko lung aliu mai piu lu kan khu ga even aliu lung sunga sundi di aliu go mukum ga sundi mukum pa mini pa mi da sai hai si aliu ki khun si pang mi ra boy ki si aliu si ra thawe za to hoi aliu to hoi ra technique ra mai masai technology lu kan ra fui won sa advantage oi high fi len ta kam mi ne desai benga mobile di bamine anytime anywhere aliu hakumbugo pornography ye masai ka tam go mazik mawo si hoilu za aliu tu kamsara kamau khaikara aliu no tu lungsa tamira ki khunda aliu concentrate tamira keina ka kambadung kan di paja bamine si senga su number ma dai ga ding khai bisira sexual immorality kamara boy the lungsu ga di mukum mara boy si no mukum ni mukum pa mi da sai mai dung kan no du ma sa mai du kan ram sen ja marai ho mi da sai si ni ki ko family si samira boy pa piu du ka li ma thing si ra boy di si pa ma dai ga ding khai ye nang si se stu ba mi de sra bible ga ni din ne we ba mi phui nya non phui kha ba si mi phui de la pa mi lo si we ko ni chu wam sai si wo non ko di de la thon mi lo ti se tin bam boy jan yo na ni stu ho me ne ti sai simi zai ga ta kra ba pui ga ta ba me ma sai pui mangang phan ti tin ti wa ma ti ka ni ba ga ta ka bam ko dan nang kau kyu soi ma kau kyu za sai ra boy ti bu je ga ba me ne ti si ra ba tho we ti za di tau khai ye ti sai pa mang yu ga di tau khai le no sai alcohol and drug abuse will damage your marriage ki huntu kampang ra kam sami krabo aliu no aliu na ka ga sami krabo palam mangyu bam sin di lo di sai tiu mangyu sam yu bo si de hai bo palam si de palam mangyu si de kong sam ku mi ne aliu hai se kier chi mui lu ma mi sai karai ga so kier chi mui bla ma mi sai to hoi kulung pano kina ko chun san ta ma da sama pa mi bo pang pa klai pang pa mi si pek mi si de kam lo di sai tiu mangyu sam yu ga so di klai ke na pek za ba mi bo di ali mo za ba mi ne si sen go su so ma ken ni din ne the way to use song use ra rapport ka katan ma khade tu si di din ne si sai ga di hai se non ka di bo di sambo kind of a biggest sin je ja mai ka sik ngo de kon di din ne si sen ga so aliu nya chlui ga di ali chu mi ne de kam nang zo sa ba de kam se nang drugs tin ba ju sai na pum tro na campaign khai ra ka ping bam tu pi hu khai ra
agi je ka bam ti pi thiu khai ra dinga ma ka ba de pi ding khai ngam ra chu ja blame ka tam tam pi khai lo ja Aliu ko ti yu sam yu thin de ti tinga karai thien ra wadu ma gai ti di bambi theng bi kham bi ja kam ni bi chu ni bi chu ja Aliu addiction si tu foot ma si tu put to syak mi bo si tu khai ba sai sa khai ma sai ka ti pi lung di pa ha ni ti ali ku ga kam se la ti bu lu lung tang ka mi ke na bam peng ga su ti yu sam yu tu pli mu se mi pli no na ba du kam tu swang ti yu sam yu tu mu se mi peng ga su ku lung kam pa di ke na ba mi ne zeng ga su ali phu pui ba piu ku ti mu du kam thainai ali ha ku mo ti yu sam yu kam ja ali no na ba du ka tu kam si ru khai kam nang khai kam ka pin khai ti ko ba ma si di Aliu thainai ga si di kam ko ba do kam ba sai ali hai si di ali lungchun li lu ma sai dang la ge ti din tau khai pa cha ro ga ni ding khai lam se di lo ti sai selfishness will damage your marriage danai Aliu go Indian actor khang kha si di do purona tu kam sami ne de kam ba suicide go case purona tu kam kha go sira palam nya ti go kam sa de ne di study thiulo because one reason sira because of selfishness Pelain purona si wan tu kam sami boy number 2 ga sinya pakat se liam ga sinya tu kam sa kami boy this goes to thainai have go example ep sandi julo ju sai Pelain purona ka si ban do kam se Aliu kulung khun ga papiu si ni pelain purona si pano lai ni fu kha ma pana lai ni fu kha ma kulung ga wang batinga pani lukni bran kama se sila ge ti bu selfishness ye ka bam bo beauty bam sara Aliu no na bu ka wakam di Aliu tu kam sembo thainai Aliu father's day na Aliu to appreciate you ja Aliu to chakhwang thu krab na mi pui di de do na pi gu na mi pui wa ma se wi ra lo tu ja khot ka bam do kam di ba me pui piu sa piu sam do kan da ti di piu ko wi do kan do ra de do na pi gu na mi pui wa i tu chakhwang thu khai lo ti khot ka bam mi boy this is point number 6 ka din to sira Ali ba piu do kan Ali no do kan khu ga Ali na do kan khu Ali lu kan ni bro nam kamra boy ti Ali kan ba sira Ali ko mo mai chu mi ne Ali ni lu kan ni bo pi kam khai lo ti ko bam kum za Ali no nam do kan go lu ni pli do kam se ti kam khai ra tho wei ju za thainai have go point number 60 ti Ali si san do we pa chin nia ga sai competition instead of cooperation will damage your marriage. Aliu puno kina khathuja competition kambo pugu profession masai pugu educational qualification lama masai pugu kam si kisi ngolam aliu kampi kami de sara sisi ko wi ko tamini ja bisira boy kampi ka kam song khana khatu sa khong thiuja khana ka tu lungsa sa nang si kulu ano si kulu si idi sine pakhu gani wasine jira boy Pakina si kulu si penoni da kina ko i wara si sandura boy juja hakumbo selung sabo zoza khana khakuwa si sandale kamra boy tiumangza Aliu I pasong dominate ura lenje priga bamra lenje I ra singo khorai ira wakasingo pirai masa ira government ngam kam khorai zenga sa no to pi ahanga bamra boy masai vice versa I pano haira theng di marai akinara wang kamsoi marai pane ahanga baro tikumbam se hakumasi Aliu masi mange hakumasi thainai Aliu papiu du kan khuga masai pano du kan khuga papu du kan khuga bam sara Aliu competitive spirit si Aliu khuga ma thami he tiuloza Aliu khan khatu cooperation khan khatu na kamne ti sai idi do sikhai rabo na I kamne ti sai nang di sikhai rabo ti ko wi bo khan khuga Aliu khan khatu lati kharabo khan khatu pi ko wi bo sikhai rabo ti si ti Aliu mangai wi mage but sabaga they say financial irresponsibility will damage your marriage. Aliu financial irresponsibility haidi one of the main reason ki khun pangkapa se dekam lo disai rakant sensela langa Aliu thin si kama penga su transparency habo pakina go accountam pano go accountam this is pugo account si khaitam lo transparency ha pugo income on the suning thin Kaman tu ja we were lem him tu le tin ma za le tu bam penga su to we ki khun ga de ka pam di ken pa mi ne tu ja wa si mo di tim ne financial irresponsibility ali management kam si ka ma bo
khadi arong lu za transparency bam lu za ali thin pi kuma penga su ki khun si kampang ai dia di sira boy zenga so papiu do gang de ali papiu do gang head of the family ti ali kin rang thura ma ge ali no do ali nam do gang to ko su ka sai wam khem thi lu za account thin pi ra ba di pring bam hi si de ma khem thi lu za have go financial lam di ali transparency bam je handle thi wi thura boy ti za vi long khun wi ra boy ti sai hajiu tin khai to hoi point number 9 ga ne ding khai ba si mismanaging your time will damage your marriage too. Aliu peting puan thin si mau mi da sai. Aliu go ki khun si di kambang mi ra boy, kam sa mi ra boy too. Di sai aliu sengam kam za kamang do lao za kam za pp za ma sai government ga sengam kam za office ta bam da di aliu penau thiu medung kang pakina thiu medung kang mostly aliu pakina thiu ko bam du kang mai piu medung kang se sengam kam za ba me. Aliu sengam kam de puwe tu za aliu no leng puan pitami bo aliu na leng puan pitami ki khun leng puan pitami ti bu lu lo ati tiu ba mi de sara aliu ki khun se Christian family go ki khun se aliu kam bara le kam pang ra le aliu putai ba mi ye ju si aliu thing si ra boy tu sai aliu si ga ni klan no lo za aliu ki khun leng puan pi ra boy sengam ka kra le ni puan para boy tu di aliu ki khun le di aliu puan pi pa ma mi de sai aliu ki khun de bam da di ran thu si la mi ra boy hai da pang mi ra boy ti bu si da diu si ra pa ge ba me sai ga point number 10 ga ne ding khai si ra wrong expectation and goals will damage your marriage you ding khai da ne to hoi aliu collective warm tinga pakina go magun pakina go machun si ra pa no khu ga anora warm tinga kulunga warm tinga ski ga warm tinga anora ski pian kam sang khaira boy in kam ne requirement agu luni hi na no de kam khaira boy di bol expectation bambo masai para wa keng le lam tapet mauza ski ga bam tan tan ja inu gdin sui ja ski fuira boy di si di pakina go machun pakina go magun thu ja bam ni ra boy khadi pno hu ga manim sira akinara rakan science la kenja bamza ini lukni hin si luk do rawe ini kamani hin si di do rawe ti ja manim ja bam puye ski sulu wira lang maikum za car ski koi koi si thin do ra lang lung do ra lang adiu matan ja bam puye ti di hakumu go expectation se adiu bam mara boy ki khunga pno ki na huga ki khunga kumbo expectation si bam mara boy tiwe aliu idealistic ga lumara boy realistic aliu ga lungra boy tiwe sisi ni dimara nugu condition nugu situation de tiu bamba agu condition agu situation de tiu ba ali si sa shuja ali lungoi lungra boy tiwe desai ali khana khaku ga marriage ga main problem hai si die high expectation wrong expectation bamba no huga pano huga kina ni bambo kina ne puno huga bambo tiu si di ke na ba me singa so marriage he ni si di kolong he na ski he ni si di kampang ka bi si di ke na ba me ti za thainai Mathiu ko din tau khai le ne hi sai ga rapu Jesu Christa ni din khai mi boy Mathiu chro go samri sum ga ali ni kha ko expectation de ni ka ba ma song ra tingwong go ka di tu si aliu fi rai lo tu sai walam hi naga pi khai ra boy believe la pi khai ra boy ti boy zenga su wi ba lu khana kha ku ga mani mam song ra sara tu si lu ja tingong khu mong yu khai bam da sara aliu maning ka ma song di pa ni thoi hi za li do ra boy ti si di aliu ki khun ga maning do ra pogin ba me balam kriu khat ga ding khai lam si ne worldliness will damage your marriage the way kulun ding bi related to come de si de ti lo ju sai aliu Bible bu la king sai sui ja ting won yu ko sui ba sai sui ja pu rules and regulations sai ali lung mang sa ka di piri go chu ning ro na phung lu ja ali u khar khak ken kam di ra ani kam ning si pi ten tu thui khai ra ti bu lung chu ba liang da ali ne lung ba mi de sara ali ting won su ning kam tang lu la ge hai ga marriage ga kadim sin de chu lo de sai ali go marriage ra ali go ki khun se Christian ki khun si ra aliu khana kham ken kamadi ra go ma ge aliu ne kadi pri gulung sunga lungza wa hi na kamning se kamsum si pi thui ra bo chiu ra go ma ge tiudi aliu tingom ken kamadi za lungra bo le lunga tingom ni sem boy si zenga so aliu ki khun si di worldly pleasure ga ma za
tingwong chumaninga ali lungkara pathawai tiu city number kri khaga sidwe last number kri nya ga dingkhap sin dilo tiu sai drifting from God's will manage your damage your marriage you ding khaidane haga I ding khai sandi bra aliu tingwong khu ga diu za ka bamdo papiu thiubam da sara tingwong khu ga diu za ka bambo ki kun aliu thiubam da sara aliu bu ringting ka wakam di ko wi aliu lungtang lu la mi ne to hoi aliu si mathematics ka fui wang le sai triangle ku tiu ba me triangle ba ma tinga triangle atu ko ba ma tinga hailam se God father hai si tingwong nya papi ga thiba me ti de high base corner side corner lam ga se husband si sai ga wife ti ba mi sai ganga se children ti ba me hai ga bamlu sa pno na ki na sin sra tu si ja ti lungom ba sai ta ko bi de bam ra boy ti di panai khan ya sin ai ke la sra tu si ma dibe la sai aliu go Christian ki kun hai sira wa kam de we BBC la mi ne sabi za to we kale pek pak mi bu kum ja aliu city lu kam mi kara boy za siro no mage aliu pno ki na le sra tu si ma za khana khatu lungsa ba ha de tu pe ma sai aliu nam du nga gang ka ba do aliu nam du kan da le kam pang khai ka mi ra boy zenga su sokumai piu sokumai kina sokumai no sin sra ku wa ti ja bam de sra hatiu nabi jo tingwong khu bam de sra halam le khang ti mana bam de sra ali ko family shidi wisan je bam ra boi ti sidi thainai si lu we ja conclusion ga I ding khai kan sin de lo ti sai thainai ali ko scripture reader ka ken pushin ya ken kyu khai kami ko la ken I ding khai ni si de tu ding khai lo ti sai si ganiu naliu kapang mai kum mang siu ning mai kum siu hatiu din ne taralo chibo puisi silulo taralo chibo puison lulo hatiu dine aliu kapang mai kumza pui tapabetinga aliu sai song pui magza aliu go left right pui magza aliu tapabetinga pui sa za ba ma sai ho aliu du kam seriu khaira kam sereng khakra ho ba ma aliu pui magza kapang mai kumza aliu tu tadilo ji we tu di kaning ti mai kumza haga bam so la ta pasai di go bam la fui sombo aliu sa ta pa mi sai di go bam ba aliu right hand left hand ba fui lu sa di bam lo tiu sa ta lo tiu ka ni di mai tiu sa ta lo tiu we hai ni dimbara aliu go family ga aliu ki kun ga paki na kha tiu lu sa pano malam ga panam du khang lam ka aliu simang za ha di do aliu sumani no plu lung bam da sara aliu go family si wi silamini ja aliu sira ba thawe is next 16 ga ding khalam se Puan hina timui silo balamra puan hai sai tiwe puan tu se kulu idin to kami khan lete tude aliu papiu kha tu ja puan se management kam si ma bi sara kulung ga di do problem le wong mera bo tu bi aliu siraba me khadi puan ra sabam sa si puan to ai ni harasana puan ya tu hakra ma ke zenga su puan di sai puan tu simpi silo tiwe Kariusin ya gadum se si ganiu naliu kapang Mathiu maxiu chudi rapiu niu naliu tu digu pi kam khai ni lo chibo phui lo de hai si tingong go masam la kenge hai ga ni ding khai sira ni chi lo ti sai aliu I palam khai ga ni krinia tang thu ja thainai ding kyu khai mi ne hai brong ga aliu family hi na ga problem khai ma se problem kha ja ali face tu bam ra boy oh ga sia go family ha ba khyana face you bedi bamra boy challenges face you bedi bamra boy today thanai din to khake de de bam bidi aliu have go problem so ko my problem in dikyu kumi bu gan liu problem thu je lung bam da sara sisi no kina thu je wang arong lo je tin wang jang so wang arong hai di tu sai aliu kamasha salo tu si aliu ko mo lo je thanai ba piu go na mi puin hai aliu wang arong lo je khen thu su ke ki khun ga a problem ba bo tiu sao gi problem ma rakha sense la management kam sik ma go problem ma khana khatu lungsa ka ma go problem ma masai khana khatu community kam sik ma alam sik ma khana khatu pau mui si ma go ni problem bam se bam ma ha go kriunia la ga ken ga bam bu ye ne jo ha go lam dikyu ko mi ko si khyang si lo ja de go problem si khoi wong arwong lo sa akina ma do ka tiu go problem ba mi ne si zenga su ali dikyu sai dikyu ma sai sa lo tiu je khem tiu lo di wong zenga su ne khem tiu lo khen tiu lo ja the problem to solve your kan ra
Aliu kapang mai kum za lunglu lungkara thomage to hoi my work sim do kan dinne now problem pakting a problem to solve the mal si to bri le kam sai si kan ti mai mage to the problem pa mine to sai si the user si to Aliu response kam ro si problem de to solve the problem ji fui da ti boy lengo so thanai pium do kan go na mi pui ga hai ju za ki khun gu lam ga pano ki na gu lam ga masai Aliu family Christian marriage ku kam khai kami bu gu lam ga hi ju za Aliu thanai de ko ki khun ran thiu bam lo Aliu piu gu na mi pui na hai si blank self re-evaluation kam lu za recheck kam lu za kam tang ma sai kam tang ke kam ki wi sai Aliu kam ta lu za pakya na si di ti wong ben ga kan wai khai lu lo long ke ji bi na li thiu no ko po pa khai ki khai ma thiu ne ri ga ti wong ni thoi khai bu ji bi lo amen Be